ikhansili yedolobho la koBulawayo isiqalile ukuhamba ivala ibillboard lika President Emerson Mnangagwa, omunye wabakhankasela ukuba ngumongameli kuleli. Ukhetho luqhubeka kuhle edolobheni la koBulawayo ngokuthula. Abalamabhizimusi abo sebeqalile ukuthengisa ukuthi abayivotayo indwendwe zinde, lokhe benile kundwendwe bekhalaza ngokuthi indwendwe azihambi ziyaphuza. Kulalabo asebeyalelwe ukuvota baphendukiswa emakhaya ngoba amagama abo engatholakali kuluhlu lwababhalisele ukuvota. Ngalesi sikhathi asebeyenelise ukuvota koBulawayo ngama-candidates mbalwa wonke, kuhlanganisa lomsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Prezia Ngulube. Okwamanje sengiqhubekela phambili ngihamba ngihlola ukuba ukhetho luqhutshwa kanjani koBulawayo, kodwa ulokhe kuthule, akulabudlwangudlwangu. Bonke ngitsho labasebenza ezek basebenza kuhle lentatheli izindaba. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Annastacia Ndlovu.